Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko u Rwanda ruri mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'umushinga wa Artemis ndetse ruri no gukorana n'ikigo cya Amerika gishinzwe iby'isanzure NASA mu kubyaza isanzure umusaruro. Ese u Rwanda narwo rwakisanga rwohereje icyogajuru mu kirere? Ibi byose nibyo nje ngo mubwire. Dibenga Oziana in the quick times news. Ni mutarakanda subscribe kugira dukomeze kubana. Muhaye ikaze. Inkuru ya Artemis Minisitiri Nduhungirehe yayigarutseho ku wa 4 Kamena 2026 ubwo yari yifatanyije na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda mu birori byo kwizihiza imyaka 250 imaze ibonye ubwigenge. Minisitiri Nduhungirehe yashimiye Amerika agaragaza ko u Rwanda rwishimira ubufatanye buri hagati y'ibihugu byombi. Yavuze ko isabukuru y'imyaka 250 Amerika imaze igaragaza urugendo rw'iterambere rwayo n'uruhare yagize mu guteza imbere isi mu nzego zitandukanye nko guhanga ibishya, ubufatanye mpuzamahanga, iterambere mu bya siyansi, siporo, ubushabitsi, umuco, isanzure ndetse n'ibindi. N'urugendo u Rwanda rwungukiyemo binyuze mu fatanye bw'ibihugu byombi, by'umwihariko imyaka 10 ishize iyo iba agahebuzo mu iterambere ry'ubufatanye bushingiye ku nyungu ibihugu byombi bihuriyeho mu nzego zitandukanye zirimo n'ubumenyi bw'ikirere, akomoza no kuri Artemis Accords. Artemis Accords ni amasezerano y'imikoranire mu kubyaza umusaruro isanzure kizweho na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2020 ku bufatanye na NASA. U Rwanda rwashyize umukono kuri aya masezerano hagamije ubufatanye muri gahunda yo gusubiza umuntu ku kwezi, kubungabunga no kubyaza umusaruro isanzure. Ibi byabereye Washington ku wa 13 Ukuboza mwaka wa 2020 mu muhango wari witabiriwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Kugeza ubu ibihugu 67 bikaba bimaze gusinya aya masezerano. Ibihugu byashyize umukono kuri aya masezerano byemeranyije ubufatanye mu bushakashatsi bikora mu bijyanye n'isanzure hagamijwe kugera kuri gahunda ya Amerika yo gusubiza abantu ku kwezi yiswe Artemis. Muri Mata 2026 nibwo abahanga bane mu by'isanzure baherutse kuva mu butumwa bwa Artemis 2 bwamaze iminsi 10 aho bazengurutse isi bakanyura ku gice cyo hafi y'ukwezi. Iri tsinda ryarimo abantu baciye uduhigo aho Victor Grover yabaye umwirabura wa mbere ugiye mu isanzure rya kure cyane, Christina Kochi aba umugore wa mbere na Jeremy Hansen aba umunyakanada wa mbere. N'ubutumwa bwari bugamije kureba ku buryo bwose bushoboka ko imibereho, itumanaho n'ibindi by'ingenzi byafasha abahanga mu by'isanzure mu rugendo rurerure mu isanzure bakoze. Abagiye ibirometero miliyoni n'ibihumbi 118,600. Artemis 2 yari inagamije gutegura ubutumwa bwa Artemis 3 buzafasha abahanga mu by'isanzure kugera ku kwezi. Byose biri muri gahunda y'ingenzi yo gusubiza umuntu ku kwezi no kwashyira ibikorwa bya muntu mu buryo burambye. Ufatanye bw'u Rwanda na NASA bushingiye kuki? Niki kiri mu ufatanye bw'u Rwanda ndetse na NASA? Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda rukomeje gutera imbere mu nzego zitandukanye, ari nayo mpamvu rukomeje ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byemeje amasezerano ya Artemis Accords hagamijwe guteza imbere ihangwa ry'ibishya no gukomeza ubufatanye mu bijyanye n'isanzure. Yagize ati, nk'umuryango w'abasinye amasezerano ya Artemis Accords, u Rwanda rushishikariye gushaka inzira zifatika zo gukorana na NASA ndetse rwizeye kugaragaza imishinga ihuriweho yungura impande zombi yagira uruhande mu guteza imbere ubushakashatsi, kubaka ubushobozi ndetse n'iterambere. Abahuza abantu bose bumva ko isanzure rigomba gukoreshwa mu buryo butangiza ubundi bagashyiraho umukono kuri ayo masezerano. U Rwanda rwemera ko rugomba gufatanya n'abandi kugira ngo iryo sanzure ukwezi n'ahandi hantu habungabungwe kandi rubigizemo uruhare.
kuba u Rwanda rwarashyize umukono kuri aya masezerano biruhesha ubushobozi bwo kwitabira inama zose zajya zivuga ku nzego z'ubufatanye ku isanzure mu gihe rwabona ubushobozi bwo kujyayo narwo rukasanga hameze neza. Uretse umushinga wa Artemis, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko umubano w'u Rwanda na Amerika wateye imbere no mu zindi nzego z'ubufatanye. Yatanze urugero rw'amasezerano y'ubufatanye bw'ibihugu byombi yasinywe muri gahunda yiswe Strategic Bilateral Dialogue igamije guteza imbere ubuzima, ubucuruzi, uburezi, ikoranabuhanga ndetse n'ishoramari. Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yagize ati dukomeje kwagura ubufatanye mu nzego zizagena hazaza by'umwihariko mu mabuye y'agaciro y'ingenzi, ikoranabuhanga rigezweho, ingufu za nucleaire mu buryo bugamije amahoro n'iterambere by'abaturage. Yagaragaje ko uburyo u Rwanda rwakiriye neza amasezerano y'ubufatanye rwagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'ibijyanye n'ikoreshwa y'ingufu za nucleaire yasinyiwe mu Rwanda mu nama nyafurika yiga ku iterambere ry'ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire izwi nka NEISA cyangwa se Nuclear Energy Innovation Summit for Africa yamaze iminsi 3 ibera Kigali mu Rwanda kugeza kwa 21 Gicurasi na 26. Aya masezerano harimo ingingo zishingiye kuguha ubumenyi abanyeshuri b'Abanyarwanda bajya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijyanye n'ingufu za nucleaire, gutera inkunga ibikorwa bijyanye n'imishinga ya nucleaire ndetse n'izindi ngingo. Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yagize ati iyi ntambwe y'ingenzi ifungura ubundi buryo bw'imikoranire bijyanye n'ingufu, umutekano, guhererekanya ubumenyi mu ikoranabuhanga, kubaka ubushobozi mu by'ubumenyi no guhanga ibishya. U Rwanda kandi rwishimira kuba ishoramari ry'Abanyamerika rikomeje kwagurwa mu Rwanda. Tanga urugero ku bufatanye bw'ibigo bw'ikigo cya Trinity Metals n'ibigo byo muri Amerika bituma hoherezwa mu y'agaciro y'u Rwanda ya Wolfram muri iki gihugu. Amerika yashimiwe kandi gukomeza gufatanya n'u Rwanda mu guteza imbere ubuzima hano kwirinda ibyorezo no kwitegura uburyo rwahangana nabyo mu gihe byaba byageze mu gihugu cy'u Rwanda. Ikoranabuhanga naryo ni ryasigaye kuko u Rwanda rwungukiye mu kubishya byahanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uru rwego. Urugero rukaba Zipline ikoresha drone mu bikorwa bya gisivile byo kwita ku buvuzi ndetse n'ibindi. Mu minsi ishize u Rwanda rwabaye igihugu cya mbere cyashyize umukono ku masezerano yo kwagura ibikorwa bya Zipline bijyanye n'umurongo w'ishoramari rya $150 million ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse guha ikigo gitanga serivisi zo gutwara ibintu hifashishijwe drone. Minisitiri Nduhungirehe kandi yavuze ko uyu mwaka wabaye mwiza cyane mu fatanye bw'ibihugu byombi. Impamvu nuko muri Mata 2026 ku nshuro ya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuye ku izima zigakoresha inyito iboneye ya jenoside yakorewe abatutsi nyuma y'imyaka myinshi iki gihugu cyarinangiye. Ubutumwa bwashyizwe hanze n'ibiro bya Amerika bishinzwe Afurika mu ishami rishinzwe ububanyi n'amahanga. Icyo gihe bwagiraga buti mu gihe cyo kwibuka twunamiye inzirakarengane za jenoside yakorewe abatutsi tunazirikana amarorerwa ndengakamere yayiranze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'u Rwanda mu bumwe n'ubwiyunge kandi zamaganye zivuye inyuma ipfobya no gutesha agaciro jenoside. Mu nyandiko nyinshi za Amerika n'abayobozi bayo kubijyanye no kwibuka bavugaga ko bibuka abatutsi, abahutu n'abatwa hamwe n'abandi bishwe. Ibi ubwabyo bihabanye n'ukuri kuko mu mwaka wa 1994 abahigwaga bari abatutsi kandi 93.7% nibo bishwe mu gihe cy'iminsi ijanisha risigaye n'abandi batatahigwaga bari abatutsi abatari abatutsi bishwe basizwa ibitekerezo byabo nk'uko byagaragaye mu ibaruwa ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu mu mwaka wa 2004 ari naryo ryaje kwemeza umubare nyakuri w'abishwe muri jenoside ko ari abarenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Minisitiri Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yagize ati gukoresha imvugo ya nyayo ni ukubaha ukuri kw'amateka, kubaha abishwe n'abarokotse ndetse bikagira uruhare mu kurwanya jenoside mu isi, kuyihakana no kuyipfobya. Nduhungirehe kandi yashimiye Amerika ikomeje gufasha mu kwamamaza amahoro ndetse no kwimakaza n'umutekano mu karere. By'umwihariko yerekana ko u Rwanda rwishimira uruhare rwayo mu buhuza mu guhosha intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati
kwizeye ko izi mbaraga zashyizwe mu guharanira amahoro zitabogamye, zireba ku mpamvu mu zizi ntambara ndetse no kuvuba zizazera imbuto bikazanira amahoro u Rwanda no ku mipaka yarwo ndetse n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari no kwagura amahirwe y'ubufatanye mu bukungu, ubucuruzi ndetse n'ishoramari. Amerika iri kwizihiza imyaka 250 yigobotoye ingoyi y'Abongereza. Igihugu kimaze kuyoborwa n'abaperezida 45 kuva kuri George Washington wakiyoboye mu mwaka wa 1789 kugeza mu mwaka wa 1797 kugeza kuri Donald Trump wongeye gutorerwa manda ye ya kabiri. Igihugu cyateye imbere kuko umusaruro mbumbe wavuye kuri miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igeze kuri miliyari 30 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma kiba igihugu cya mbere gikize ku isi. Ubwo reka twizere ko ubufatanye bw'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari aho buzakura u Rwanda, hari naho buzageza u Rwanda. Ni Bengozi yana The Quick Times News. Ndagushimiye kuba ukomeje kubana natwe kandi ndagusaba gukanda kuri subscribe nimutarakanda subscribe. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane nawe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze kunogere kandi turagukunda cyane.